Kajing ruai bu no ruai. La ting khap lang ba kata ka surtem la ne kata ka music. But ya kibriyo ki basna ya kata ka music ni jukot ya ki kom kita ki music producers. Ki music producers ki sapriang hakaleng ka pertai borok kawai. Hapo kshatri jong kata ka music industry. La ne kata ka kerkhna permi juruai. Ki production permi juruai jong ko pertai ken nomla ban kamai klem u music producer nang tangi suthu bahaman nau nong ruai ne kanu kunu ko karkhana permi juruai ken nomla dalai ban pen urlong ya ke kam ka baki thumu klem u music producer te ale mentaling ba jong kani ka video ngan pen i shapi ya ka jing im jong wei u music producer u ba paunam jong gejala u ba baro ni jukhot ya u Udi Brian kadai ka stage name ke jong u Henry ka kerteng basisha jong u kadai u badan kupar masar la kha ya u ha ka khan riu terik u banai jeliu ka khandai spa prapen riu bat u dei u khon beningkong jong ikong destina masar udon arngut sipara ya nang ne ngan ya lame phi ban batai ya ka jing em ke jong u Mencoba mengalit school ningkong naduk nursery hadu kelas 4 mengalit school skat hat girls mah. Skat girls kan tempat buat tapi ang ba skat girls kadang boys section kan. Nomor ka eling section kadang boys te naduk kelas 5 hadu dalat matric nan mengalit school Saint Dominic Savio Higher Secondary School Pemukhar. But kelas 11 kelas 12 mengalit Christian Academy. Bat ngan dalam adab ya kelas 12 ngalit apa Shillong College apa adab degree apa Shillong College kemas. Balai pilih sarong, hadu ki pun miswa, hadu ki pun ta. Hey kung thay, balai pilih sarong, haba ngape jepi, menhaka tu kasni, ngam syam kum mapi. Badan belum kena mustad berdua sempang. Kumta haman laki examen 1 becakmat boyo ki marks ki bahaya. Kumta kinong hikai bat principal jong school kila perkhan bat penbet nam ta jong u. Habakut jong senem bawele exam undang syong apa nursery te ulayo double promotion kila ano double promotion no na KG na nursery sya KG 2 apa serhat kidan tang hadu kelas 4 nam ta ki kena sendrang kumta kidan kamban kan ria skuno shawai anda kila pas kelas 4 ubadan hakapor bawele exam yang jong ka kelas 4 te hakapor baki ai ke sot jong ka examen man keu kelas nama bulong kena basta te kil no hikai le penbaj ba kumno sha ba kin le beteng jing tiga jung puli jung sikwai pat school kila ai borom yo badan kila jeb ai borom yu kumta u best master house name kat kandai pa kandai punri House name kat kandai spa kandai punyo ngila bu school no yu hapo Saint Dominic Savio Higher Secondary School abadan hapo Maukhar kalau dan ko ke jingja kemangim tip ndai hadu lawan pai mu school usai tu badan yangi makada kan jingja kalau komne bau badan tu para jong u hapo bakile step school ki akir bakile ambassador bakiwei kena school hata kapor utap rival jong takali upun yang mud mantap yu piskat cepat ban te uklam penyap lane break ya kali te kat bau dang dan sipa dien ban hab piskot ka kali kelas nam telun suki ubadan nama budai khuna bastad bu sempang ban bopet bania bahai ki baki beri train ki le komoda por uyeng ubat string uyo break bat ka kali sange ubadan kumta kapor kamu ulap pelat MLD yo para break kita giwe khana school ki badan ta Radam day no badan le si kalawan rai ke jingjak masusi. Adian bau la pas e komas man
ula trei hapo kawe ka private bank utrei hang ta kat tukat nepo te wang bangi ngadon kam komputer ngila pentit komputer yu ndaula yo komputer usdang man persyang no man le ki po komputer te ue no ya takakam hakti company namar kalong kam ka bakya hadu kata-kata te usdang no pat ya ban le komputer ban sedang man thau jingruai usdang man thau jingruai mari yo ta komputer kidan ki perlok lo ki bajuan syong kai lang badu te badan ul sedang no bat ula ia no ya takam bol sedang no thau jingruai bat ula syong bun but kenta hapo si sengi te lingba ka jing tresitom ka jing minat jong u bat ka jing pelit jing mut ula la man thau jingruai bat ula kelalong no utau DJ mentaki pola tebi ukum tau DJ berian lingba ka jing tresitom jong u ukum dan kam ban le coaching le training lane ban hab benda hikai ule hi searching right ka ba mi na ka donut umbrel te jing right sedang ban sna jing right be ban sedang long la sedang ban sutanat jing right ka de nadu arjar prang it's ngap ba gini ki jing right hati por klayat ki R&B tapi tika tuka por jong ki pengrok tengah nang kamret jadi nang tu hadian hau arjar si pau hang tu kan sedang ban interest sama kwa man sna music te nga tu por te jinjar bangi ni sini te la stu bangi nang kam jinjar hi ba ong bangi yo ya kata ketik ban kumbelong sapareng wa ka kloy te teknologi ni pat sini ni kam nang long de ba ong bangi nang sa dien na malong nang kam dunai ti por arjar pau te ban compare yang mementakan te to how arjar pau tapi ong kumbang pi arjar kat sao how arjar sao yo ban plat itu ka jingruai kum urang da jet hat ketu bo fishing buat bal jet tu binyale lang kan naka grup jengi ko sekur entertainment tu porat menyedan te mencuang ani tu pi how arjar pau ngala tre bang te ngala tre ki la bon ki kam ngala tre kum ki apa blog ni tai ngamla ban jer teng la bon ba ki kam ngala tre company em tu mencuang teng ni ong hari kasim dan kam dan jam to pindale tre kan nu kam kabun kam ne teng dei bang bangi pet tang sabar ba sata sedakar dan kam jam to kasim dan ai tamang indale am pindala tre ngaru musang kalong tahi tamang andal ngasutu il jongan ngala experience ba nang talo nga sa yo ban long ngasutu te barada fitristam ya kan nu kam ko ba piet ko ba fidan interest hawa get snif sa yo khat yu taw so te balong mangam ta long ngasutu hati por ngalong komno ba mentang la per long kat akaliang ningkong le to bangi tre kan nu kam ya ban yo bisa kata he te mentang ngasutu bangi le kan nu kam kami kadan be jimi te judai ban give up ma tin parang yang ba pen perkhat ba pai sino findale be kan nu kam kan siso ba da kadai ha kan nu kaliang ru kadai ha le kai football ne kadai ha kan nu kadai ha performing arts ne kan nu ba fistunat ban le am le bet try bet give your best long fin hawo yasni sayo khet tok so kumba ngashamel jang menta munsang amdan gini kitiar ge menta ngaladan te bat nang nis kemar nang trace tom show te kiti gibi benang sedang ru trace tom bet hata hawo yasni te fin sastu kan dala pa ta kapor ma fin dala yo fin sayo hi kan bun gijing e ta kin wan nang ni nang tai na kadyang na kaman nang ba kin pen down with fish po tangata hi nga su ai musim gi para kasi jangi para kasi jantia bakin 3 minute bet ya kam ka baki et kata hi kadai ka improvement ka jong kin hun jongi ti swaban penkut ngakwa ru ba ban pentip sapi ki pa ba nakalyang ka kin hun di brain record kan spenmi susu ya ki project ki ba ngin sa say but ngin sa penmi ya ki artist ki ba compare but ki badan ya kata ka potential ki ba ki kinla banlong sya ta ki artist ki ban represent ya ka jela jongi bat kumjuru ki bala ban represent ya ka ri india hi borok kawai ti ngakermen bah kini ki sengi ba ki snem ki ban wan ngin sayo ya ka jingkershan na ki pat ba ki baju sotona ki baju pe yang ina kapor na na oh na na oh na na ya pingai shisha
Ito kipor kiba mensuai Cingkular parot kila pra Klempoi berkat kum ne kanja Oh kum nongan ong hime ipa Yaki